nas ljudi na zemlji, oni koji samo obožavaju telo i sve telesno gledaju i koji duhovno gledaju unutrašnjost. Jer tada farisejti stranke judejske, njih je bilo više, pominjao se te glavne stranke, fariseji, sadukeji i eseji, ali bilo je, kaže, još. Jedno kako se oni ponašaju, kako se farisej moli pred Bogom, hvaleći se da je Bog šta učinio, da nije on tako grešan. U isto vreme pokazuje jednu veliku gordost i s druge strane uzima sud Božji. On zna kakav je koji i kome šta pripada. Dok smirni, koji je bio sadnik, on se tako moli, milosti, kaže, budi meni grešnik. Zaista, ako čovjek telesno sve gleda i ovoga sveta, on je takav. I tada fariseji su bili najveća ta stranka tada u Judeji. Oni se tako pokazivali kao silni i moćni, sadukeji kao bogataši, ovi kao učeni ljudi, kao lekari, eseji i tako dalje, iscelitelji. Znači, to su te bile stranke i svi su prikazivali sa jedne strane gordost i tu ljudsku pakost i sve što je ovoga sveta. A to i danas čovjeka prati, jer kad mnogo obraćamo pažnju na te telesne stvari, a na duhovne nikako, onda mi nekako izbrišemo Gospoda Boga iz našega života. Pa kaže tamo Sveti Nikolaj na jedno mesto, pred kim se čoveče Boži gordiš, gdje se kaže gordiš pred anđelima, anđeli su besmrtna bića i veća od tebe, vremenina, za večnost normalno kao ti. Pa dalje pred kim se godiš pred ljudima, pa i ljudi su potrebni, Bog je stvorio zajednicu da bi čovjek živio. Jer se kaže godiš pred životinjama, pa i životinje ti kaže date da služe. Ranije su životinje služile normalno da i čovjek obradi zemlju i zore, a sada je koliko služe životinje ljudima. Na drugi način, stalno mislimo na telesnu hranu, da jedemo meso životinjsko i mleko i da uživamo u tome. Znači, eto, i mi se godimo i pravimo se važni pred životinjima, pa se kaže praviš pred zemljom, kaže. Mnogo tako nabrajati u gordost ljudsku, a zemlja će sutra da te sahrani. Znači, sva ta gordost ljudska, ona je vezana za ovaj svet materijalni. Što mi smo tu dosta ulovljeni, pa sve tako i mi neki put postupamo, volimo da se godimo, volimo da nas slave ljudi. Najveća je vrlina, kako i sveti oci kažu, i sveti Ivan Zlatulski kaže smirenje. Eto, to je velika vrlina, ona je početak svih vrlina i svih podviga ljudskih. Ako čovjek to nema, onda ne može dalje napredati. Ali smirenjem svojim carnik, on je priznao Gospoda Boga. U tome i kaže, milosti budi mene Gospode grešniku. Tako i mi treba da kažemo, milosti budi Gospod nama grešniku. Ako nešto uspijemo u životu, opet to je dar Božji. Jer imamo, kaže, mnogo polja tih na koje čovjek radi djela, kao šaho se tada što ima više pola, to igra znam 64. I tako imamo više polja životnih, pa nemoguće da na nekom polju ne klicnemo i ne padnemo u grehu, a onda se gordimo. Jer ne pasti u greh i tako, to je stvar savršenstva. A nama to nekako nije dato da budemo tako savršeni na zemlji, ali treba da se trudimo i da greh pobedimo. Kako ćemo greh pobediti? Samo silom Božjom i anđelom Božjim, svetiteljem Božjim. A vazda postoji neka zagonska. Eto i danas je pročitalo u apostolu da će ljudi i varali se napredovati. U čemu će napredovati? U materijalnom bogatstvu. Oni to traže, oni će to dobiti kao onaj bogataš Jugog i Lazar, ali kad odu iz ovoga privednog života neće imati većog života, a takvi koji žive u grijehu nemaju ni napredak, znači materijalni da čovjek napreduje u životu i da živi kako treba. I tako ako čovjek razmišlja, zaista imamo pouka mnogo, da se smirimo na nekom polju smo sigurno pali u grehu, ako smo nešto uspjeli da se ne gordimo i da stalno kažemo Bože milosti budi mene grešnome i pomiluj me. Eto to nekad bude da naša pouka i da naše svijeto bude. Amin.